Itura-inĩ rĩa Mũgamba Ciũra wodi-inĩ ya Mũrindũko Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, mũciĩ-inĩ ũyũ nĩkuo tũracemania na Charles Nyamunyaga wa ũkũrũ wa mĩaka 28 na ũrĩa nĩwe MCA mũthure wodi-inĩ ĩno na tigiti wa kĩama gĩa TSP. Na kuona ndararĩ na kĩgĩna gĩa kũmotithia gũtabania kambeini ciake, Nyamu arehokaga andũ a wendi mwega arĩa maramwĩkagĩrĩra nduthi ĩno yake maguta nĩguo akahota gũthiũrũrũka akĩhoya kura. Mimi nimesaidiwa sana na wananchi kwa kuweka pikipiki yangu mafuta, walinisaidia na pikipiki na kuiweka mafuta na pia kunisaidia kwa pesa ya kukula wakati naenda pale kuzungumza na watu. Nyamu aramũkagĩra ibiriti kuma kũrĩ andũ a wendi mwega iria arekagĩra mbica yake na agacoka gũthiĩ akĩheaga aikari a wodi ĩno. Hajakuwa rahisi juu kifedha tulikuwa chini sana, lakini kuna wenye waliingilia kati na akatusaidia kifedha, hasa kwa kutununulia viberiti zenye tuliweza kupea wananchi. So ile kuweka kiberiti ilikuwa ni part of branding. Ndio mtu akienda kuchaguana pale anakumbuka ni anachagua Charles Nyamu, anachagua uongozi mwema na anachagua mwangaza wa Mũrindũko. Nyamu ũrĩa ũrarĩ mũrutwo thukuru-inĩ wa University wa Kenyatta arĩa mathĩire kura 3,398 na kĩama gĩa TSP na kũgũithia mũhũranĩri wa gĩturwa gĩkĩ na tigiti wa kĩama kĩa UDA ona thengia wa kĩama gĩkĩ gũkorwo na ũrũmĩrĩri mũnene. Siasa haijakuwa rahisi njoo kuna wenye tumepigana na wao walikuwa na pesa mingi, mambo nyenye kabisa na wako kwa chama kubwa. Lakini mimi nilijiamini, wenzangu wakaniamini, wakaona niko na maono na wakaona manifesto yangu naweza hudumia wananchi. Kama unataka kuwa kiongozi, si lazima ukuwe na pesa. Ile kitu iko ni ujitume. Ile kitu iko jiamini, ukishajiamini jitume kwa ground. Nyamu ũrĩa nĩ mwana wa ndigwa famĩlĩ-inĩ ya ciana kenda na nĩwe kĩhinganda augĩte tiga nĩ tha cia Ngai ndangĩkinyĩte harĩa arĩ, rĩu akĩranĩra gũtungatĩra aikari a Mũrindũko na ngoro ĩmwe. Tuko 9 kwa familia yetu, mimi ndiye mdogo wao, the last born, na nafurahia venye familia yangu imenishikilia mpaka hapo. Waliona nina uwezo wa kuhudumia wana Mũrindũko. Na ndio siasa yangu nilianza hapa nyumbani, walikubali wito wangu na wakakuwa na mimi, wakaniombea, wakanisaidia kwa vyovyote vile nilihitaji. Aikari a wodi ĩno nĩ mamũgathĩrĩirie makiuga maramũthurire kumana na wendi na wĩrutĩri wake. Nilikuwa nampatia nguvu nikimwambia hata Daudi aliitwa akiwa mdogo na akawa ni mfalme. Kwa hivyo hata yeye akinjitahidi na yeye anaweza kwenda mbali. Gũkinyĩria mũthia-inĩ wa kambeini, Nyamu araheanĩte ibiriti 10,000 kũrĩ aikari. Tumepeana karibu viberiti 10,000 kwa wananchi na tukaziweka picha zetu. Kwa hivyo tuliweza kupigana na hiyo vita ya kipesa, watu wakatuelewa, tukawaelezea sisi ni akina sisi tuko namna gani, hatuna pesa. Nimetoka shule juzi, kwa hivyo walinielewa. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma itũra-inĩ rĩa Mũgamba Ciũra Mũrindũko Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie.